Pamiarsa sawetara genah wisata dados tetujuan krama Bali antuk nagingin gala manis kuningan. Kahanan rame taler kepanggihin ring silih tunggil pasisi Bali inggih punika Pantai Cemagi Badung. Krama ngosekin kahanan irike sinami ngemargiang Tirta Yatra. Nemonin rahina manis kuningan tanggal 13 Agustus war sekali tali 3 Pantai Cemagi utawi sani katah kebaos Pantai Mengening daweg gala tengai sampun kakosekin krame sani melancaran rekreasi simak krame Tirta Yatra sareng keluarga ring rahina manis kuningan. Akeh krame sani pedek tangkil ring pesisi Inucap santukan wenten pura sani wentuk nyane pateh sareng kwentenan pura Tanah Lot ring Kabupaten Tabanan inggih punika magenah ring tengahing segara. Pura Inucap muaste pura Dangkayangan pura Gede Luhur Batu Ngaos. Pekantenan ring pasisi taler luwih pisan napi malih ritat kala gala sande sayan rame tur kejangkepin dagang selantang Pantai Cemagi. Pantai puniki taler dados genah favorit krama antuk ngaryanin video utawi foto santukan akeh genah sane luwih utawi instagramable ngawit saking kwentenan abing ring sisin pasihe ombak sane ageng miwah sunset point. Riasa Bali TV.